Ngoma anaituliza kwenye kifua na Gare kumtafuta jezi nambari 18. Hata bawe mwe konoti onakorwo ucio tiguo uma edito uma kumagotha bao ta inyoguo onaka gutina kioteka etago football anything can. Na timu ya Irure na twahota kuwini twamahura na bao 4 gwa kibugu. Twacoka bunge ni turenda hi turore mbeca iria kigina kiria gikoragwo thiini wa sports tuone uria tungiongerera nigetha tukahota ginya kuma support ginya athletics na mithako ingi tuhote ku increase ginya mathako maria tungihota gwika. Iharo cito ciekerirwo muno cihote guthondekwo niguo ona tauma twathi guthaka ugangi turikoraga iharo ciothe ni ciganaine handu ha guthakagira kiharo kimwe mukauga kiangania ni kiegega gitonga ni kuu nikuo games iguthie riu koguo ni tukwenda iharo citu cirorwo na njira nene muno ikaya riakwa ni ati ona iharo reke cirorwo. Aya ndio champions ero uniform na mupira. Congratulations.